खुरुमजरी ISCOM discussion timing tabiri bisimbu Ranjitkumar Laikhuram taram okchari ikai khumnubuchari ngasi aikoina khananabigdamta thamjari ba topic asi demand for ST list haiba topic asini masibu khananabigdamta lengsin bigataba panelist sing taram oksage guest sing taram oksage ahan maktada oza ke Bhogendrajit General Secretary STDCM oza Bhogendrajit taram okchari ikai khumnubuchari mathangda oza Dr.Kiran Yendrenbam social activist oza Kiran Yendrenbam su taram okchari ikai khumnubuchari ahan basi oza Bhogendrajit laksage General Secretary STDCM oza haujiksi ekoi gi Manipur da ekoi chahi kharagi mamang dagi haibatai ekoi gi ining tau lesemba sana jaw yauna ekoi Imphal mayon da chauba ekoi gi tongan ba Manipur gi sesosing aduga tongan ba Manipur gi people single loinana ekoi gi hairiba ST demand gi damakta ekoi achauba khongchat chatana adagi haujik phawsi ekoi dum khongjang gi chamsil laga lairi asigumba khongjang sida haujik phawda lairei ba koigi saktam sigi yengra kanda hujiki ekoi ngasi thamjari ba demand for ST list haiba topic asi ojana wahau do koina kamai na thambini kamai habi osa han ba bakta koi no pu luxury ekoi na Manipur da ekoi yellow mi si yellow mi wapam siam panai yellow mi kan gadabane ai wapam siam panai ada ekoi meitei so yellow mi ne na ekoi na claim tawe sum mi oi si oi adu ergadi yellow mi amoi bagi tongan magi constitutional protection or safeguard karingba moigi masagi oi saktam atu mangaksen abagi constitution gi oi ba safeguard khara piba pidabra abe question ne lais adugi wafam sin naina rapda adudi ekoi maitei sielo mi oi re de ekoi constitution gi safeguard si phangi bra ekoi na masi ekoi maitei society da maitei simut ki be or si to be ekoi si CPM ji sum lai raga di mang gi be ga na haino ri sikari maram gi no constitution safeguard si phang dabra adu yellow mi mo na koi phangbi ya bra ya dabra abi ki kaino sila ko matam da sai gi ST gi pot silai adu India ko India manung dilai re India gi constitution India gi law na provision da kari hairi yellow mi sing bu kari protection piri hai bi sin na rapakan da India gi wena di ST sing si ST gi list ya yori ba purup sing si bo yellow mi wena treat to gi moi da constitution safeguard si pir ga lai adu re ga de koi metai di list si da chal lagai ko na pami ba constitution safeguard si lobom thok drive wapam du ni lais haizai ku ojana hujik thambiri bo wafam si ekoi gi general category da leram badagi ekoi meitai singsi meitai singsi na general category da leram badagi ekoi hujik si ekoi gi ST demand of ST rom da changjalak na bhona matam da kari gi damakta masi gi demand ST meitai na ekoi gi general oina leram badagi ST demand si kari gi damakta tawra ibano haiba wahang si lak matam da ekoi hujiki pakum si tentak na na anjur ko ha makhas aduga ngasai gi ekoi general oil leram mi se ekoi si ngasai gi yellow mi mo big constitution recognize to ga mai safeguard tu phang da bana adu phangau da mayam si pun India gi ayam ba majority community se laibu de ekoi si general oil yaur bai wa ne ba ada ekoi mi te si general class lebum thok bra India gi constitution gi matumina mai categorization lak pa si da hai ri general class de ekoi lebum thok bra or yellow mi sing marak ST gi de lebum thok bra hai ba si nena rakpa matam da ekoi si yellow mi oi bani na moine piri condition ma koi gi background adagi whatever is my criteria hai gera natraga ma gi ST sing si karmai to na hai bali si prepare to kibano adugi karamba basis to kibano hai ba mayam sin nei naru kanda ekoi mete su yellow mi du oi ba ko bani na hai bali si de ko yogum thoi yahum da bane yahu da buduna madu da kari general category du yahu bai wari ne ko adu di yahu da bado koi si thab do yawun thoi option biu ai koi su yellow mi mo na constitution safeguard se koi pangbom thoi koi gi indigenous people amo oi bagi indigenous identity do adu protect to jana bagi constitution piri ba pidana leiba ate koi ga similar koi ga manaba north east la riba maru oina yellow mi sing na phangi ba right koi pangman thoi ai ba adu ge line dani laksar ada hai bi koi se lebam thok pam de le hu do ba adu lei taw duna ga gi general le sidi mayam classification yaw do mayam le hu du ne ba adu yaw du adu yaw de koi lali se yaw bum thoi
Yahoo talk with Yahoo the Yawan Bio, I do demand to Nilax. Have the Indiagi Yamna Park Chawaba, constitutional quantity by general category in a lady, missing Yamba groups in Duga, Yamataba, the Yangaru Matam, the comparison the Yangavumatam, the Equimate, Sumatic of Kayani, Massing Yamzadaba, Yam Pikazan. Dugumbagi situation number Urapadagi, a Wapum Slack, Wapum Tabi. Money. Yam noisy, Matansi was Aki and the Laxaki. Was Akiran Equigi, Hausic, Equi Mitina Taliba, Equigi, scheduled tribe kit demands. Masi see Ozagi meeing that Nasi topic Siga Marilyn, and I have the demand for ST list Haba, and Nasi topic Siga Marilyn, and now was at the gay queen, Kanjaniba Wapum sea, was other Laxaniba Wapum sea, Quigi. Manipur the Kunda Minariba. Muising Koi Sum Mayam the so Akanga Singna, the Haina Vomatamda, intellectuals in the Haina Vomatamda, Karina Tambiga Habu. A Quigi yellow Purup Siga, non Lokian Hagadra, native people Hagadra, Masiga Yang Vomatamda, a Quigi yellow Purup Sina Masing Sum Handarakpa, Adu Atopa Sings Namasinsi, Hankalakpa, Masigi Kandis and Namasu, a Quigi Lamdamsi the Tangare, Habigi Wapam Amasu, Laire, and Siga Iruina. Subject to correction, Adu Germany. Aduga, Masiga Iruina, Nasi, a quick Tamjari, but topics, Mozana di Kamaya, Yembi, Point Tambi. Kanoni, Hojikanona, STDCM, Taliba, Kanosi, Yamna, Jumba Wapam, and Najo than Tamzage. Madame de Masia, Equina, Hoji, Equina Mamma Pambi, Yamna, Pamigam, Penis, Nakoye, constitutional safeguard. Aduga constitutional provision sing, Aduga Equigi fundamental right sing. My am sings a constitution in a Pulaga live in Equigi, India, the Equigi, Mercer Grove Matung, the Equinamiam, some commonly saying or high never sings the go. Aduga Masi force annexation, immersion, some Hadaga Mayam, the Nergasu, see Matung, according to the Equi yellow fruit in a Handaki assembly to my fruit Kumanga passed away. Passed over see Equi Masi Yaude, Yahudi, and Atoba, cannot Mayama Yauri. Adubu stays the Equincy, even Equimate Pangal Yahaji, Equigate, Yorkite, Yauk. All Mazani, I don't see Moy Jabadi, I do see Chinati. My Amma classification, Tobo Mayamlay. I do see Mayam Jello just no, any oining or just when hiding it. I quite Kari Marami the Magda, I quite ST lister, Saludru no have a postne. I quite Mamangi, Puari, Pakalaga, history, Pakali Yang Matabda, I quite see Mite, Mite and a lady of Posia, Karamong the command letter may have a posi Yang Biab. Quite 18th century Matamda, even 1804 Adida or 1890 Matam, the question men try for Manipur, Harami. Karalakada, a Hindu partially lower Baduga. Mite Dharma Tankai Chatpa, Habitareko, Koy Yanjan Portamada, partially Hindu, partially Mite, Adu Kaino Hakan Adu, Ekogi, Ipai Pusina, Sanamba, Chanabi, Chanakang, Chanafata, traditional culture, Belusin, Loranga Agadum Lejava, Portamadi Oi, Badu, partially Hindu, Oceanaba, Portam Laki, Portakisum, Owen Bakalaki, Port Mayam, Sing to the Equiji, Matamama, Equi, Estilis, Salago, Tanka Kerlegi, elected leaders, touching the Kusiangi, Liderama, a shame but the singer Levaki, the Kalaga, Prazamiangi, Ahoba, Arapasin. Leader classification, the Anium Tung Kaidok Matamda, I couldn't mind Kaidok Chani, I opinion da. Sina, Madam Warakanda, I quit Nasidi Tongan, Bridges Kimatam, the Sadaramba, Adugumba, Low Mayam singing a sequena, Indiana, wide, even Manipur in the young Tilamasi Labra. Other administration, the Bridges administration, Kom the Bonabada, Singia, Meditam, have a sing ship, so was sing ship Mataramutuna, Nasidi Maduki Poto, Hongdopa, Satopang, and Minaba leader of the Lacta. Aruga, Canada Iba, leader Muchingina, Aina Tamgi, Aina Singina. Lakwe Mono Satkiba. I am a minority again. I quite car able Humpusi, I quite Praza, Manipur Praza, Miyangi, Labor posting, Apunbagi, Potni Habasi, Kawaman, Mama Lakpaduna, I quite young, genuine demanding my mama, must the opposed to be my Amasuleko. I opinion that I support to Pijavani Comesta. I oppose to support to give against the pro but I know Pamza Pota, other thing I see Carino. I quite Matangas that Masipa political war, Ramanena, I love him. I opinion that. Other target, I quite says the ethnographic report, submit to you. Demographic imbalance to air. At the sub political decision of you, Hibernam. Nasi SDM, Nasi Lord, they couldn't tagiva, Mogi, Cano sing, Panam, Madu Pamna Toropani. At the Matanga State Quina, Yam no item of Port Kraga, Equina, Huzi, Sidaning Bay. Masika, you know, I see I'm certain over there. I quay general category that Tambidamba, Mitasing, I see minority or a Puggy Port Amadala, Hibasi, Yam Chumbo Wapam, Mamadi, Equimio, La Contram labels that may take population of Manipura, we give us a Wanga. Masi, I know hydrogas, Luna Kanga Port money, are Mapanaki.
influx of chilpa mayam se karigino awoba mayam legre inner line primary system gi amamagi masige Eastern Bengal Frontier Regulation Act 1872 XYZ mayam masigi pot mayam sing leiba matam da ngasi karigino manungda mathibong yaudaba kaida maya tekpa pot kumba ek rules mayam amaduna chatnara kanda ngasi adugumba constitutional safeguard constitutional provision mayam piriba adu ekoi fundamental right mayam duda ekoi je kano ithai thai do ga leiba dong pot am tawi sigi marakta ekoi na mamangda ekoi handak yengbiyoba thogdok makak thoki maduda amar bangla ko pot am khakna ekoi freely reside to ya ba jaga amada karigi damakta yaroi do pot kaigino si question ga hangal ine aruga whereas on the other part Nagaland gi yengbiyoba Assam gi yengbiyoba mogi system no kamain to ada ekoi ki constitutions da ekoi na ngasi piriba ekoi ki freedom mayam singse ekoi ta sengna sabchan ekoi citizen na moina ekoi ki right enjoy tawdra phangdra ekoi nomo gi mapana gi thangjaliba mayam na chang akana ngasi inner line primary system da ju ngasai gi government gi officials kuran ba bureaucrats officer karana tawra kanda ngasai aadhar card sarak padagi hauro voter list sanjam padagi hauro india gi piriba lainga ki adugumba mayam ama kana ba sing do lawno honarak pada mapana gi hopchalak ba thomjalak ko mayam sina ekoi di border state oiruba border country ekoi international border oirunina mas yamna singnaba pot amakak lae singnaba pot sida STDCM gi pot gi demand ST gi demand ji pirba taragadi ekoi constitutional safeguard se khare hena ekoi gi yellow proof sing di kanjaba ngamgadra magi provision piriba mayam da sengna pir adi haiba pot ne aduna nga sai gi amar bangla na to pot aina ningsel chingchen jarko matamda article 19D na amakak piba to move freely throughout the territory of India sigi pot sida kari no haiba pot ne ba aduga amuk article 19 keno da e da kari hai to reside and settle in any part of territory of India na pire adagi article 19 G da to practice any profession or to carry any occupation trade or business haiba pot mayam sida moina samjilla kana pot ro adudi article 19 clause D sub clause E kari pire state to na magi law semja bayai aduga magi reasonable restriction mayam ma thamba yai in the interest of general public for the interest of protection of the scheduled tribes haiba pot yawbodo madugi potu matungina ngasai scheduled tribe na aikoi gi se ngasi di yam chitanoi pot am da lai adudi aikoi se ngasi masi kalong da yadi haina movement amakak mitei purupsi sinking community oire lukhidore ngak yongna puthare areng arema puthaba quick senda leibaga chapmanare makeup thoktre adudi sumai tawji haiba pot movement da horukpanena aigi mot lawjei adoi targadi aikhoina ngasi karigi ILP da ngasi pirba mayam da even mapan dagi lakpa pot ikoi India gi against gi wafum nate atop community amana aikoi da reside toroga lakchanba saidanga laibana mapu sarakpa phamba chalaga hitpa chalen lakpa kanda aikoi gi economy da aikoi gi business da any pot ta makoina sukli ji loina pairaga lakanda aikoi je sapu manung da hapaga thamba ngayok chapu manung yawba nga macha amagum da khallakanda phaning matam da phara chaba aduga haning matam da hapagi film da lakhigadra adudi aikoi na ngasi ipai pu na chanaramba liklam mayam thinaba honaba ipai pu gi phajaba liklam aduga mikha polaga hingba pamdaba mingonda aikoi gi yamna kathokpa adagi nungsiba adagi magi mayam ama humanity du leiba ipai pu singi potto kadai dagi no haiba matam da manga isi haiba matam da singtam haiba gi pot khaidor aga sing amadi tamana khaidokpa thaba singchep thaba mayam ama yorokpa haiba singdo yamna constructive oiba positive thinking je dakar oi haiba matam jida kari gino hakana negative mindset mayam amana mindset mayam na masi ona tena propaganda mayam torokpa aruga aikoi masel leiminaba nungsi chanan leigadabduda ai magi na khaidor akanda ai haiba posina hana mamang tharakanda ai fruitment lakpoduna aikoi haiba posi kaur akanda ngasidi mitaibu adugumba schedule tribe ki adugumba potutang status tu pangaga khudung chaba enjoy tawnabani moine enjoy tawgari khoi mangane na khalakpagi pot kharasu tongana manungda propaganda political warfare khara leirabra haibasi swaidane bajanje thamjari adoi tagadi aikoina ngasi STDCM na or any XY na even wall meeting convention amanasu adum tawriko masi movement tawbai khoina ui arigi tongan ba piri ba statement mayam singje amutang phakatlaga yengminaba ma change aruga aikoi praja miyam gyan taminaba ma changi aikoina ta sengna aikoina thangjaliba kongtang aikoina lawriba firep karigino arigi handak government na tongan ba notification khara thoi government gi official kangu sing lenga ki makara thabak toriba sing central state sing na wangang pataraga di madu action lokholakani haiba pota even group ta mayam ama semnaramba yauramba lauramba leba nungsiba ningba saba mayam so pungkai karaga hojik Facebook ta WhatsApp group ta Instagram ta XY social platform da adugumba makho pumong lauramba mayam mangi
अदु ताकि मखुगी थौना काय मांगरे अदु nga sai khona khusem gi leader adagi khongba lupal kura karakpa laik lai chu hai daban chai ringai da leibak miyam gi damakta katho oge na hairaga ima leibak nungsi leibak ki oba demand khudi makta afaba achung borgadi thawai tharju yaren lauram kan da government gi order am chen gi kangu aduguma matibong pandama mayam mum tholok pani na masai gi pot sida government da akhona pressure se achumba mong da piba matam da government akhoi phapun gudum nate citizen charge pan su supreme court ya de ai pot lai akhoi gi article 19 clause 1 sub clause a na right to freedom of speech and expression na pi bagi one thok le tab moi kharana chun thole aro ta ga akhoi gi central government da madu thaga doriba political decision am lobi haiba chapchaba aruga akhoi ethnography report amadi demographic imbalance tholai pochi matang khana ji hai matam da adugo mayam dugi think tank ni of the society ni khali like like choi rabani akhoi ga suna setiko akhoi na uba khara ataba khara du panjabu ani constitution da piriba mai constitutional safeguard amadi provision sing da khara ma haijabani adugo hen na akhoi ga jodin kangma mayam do mangon jong chara phamaga wajau ngang mi asoiba thiraga STDCM na to bosi choi world meeting convention to bosi choi STD man choi adagi toy haibado asoiba su puthopiro soiba layugana achumba su pukhatpiro ani dulum kana ngasi akhoi da ILP gi post akhoi meya yaudaba kaine na koi ILP gi isilnaw marum pangsing mayam na discussion famina da haiba pot manung da kari yauri kamaina changai hojik card pai da mayam am leire adagi ibn ngarang akhoi mantri pugi jaga da street nakan da phamma kan da ngasi changni phini ba thole railway station railway laktingai da लेक्शन रेन ले अदु ताकि एकोई पैसा खरे की दमकता एकोई रेन ओनर सिंगना थागी भरा खरा पामै दमता मी सिंगसिगी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई तौदना थमजलकपदुना आईएलपी की वाहन थोक लेलकते मरु ओइना ट्रांसपोर्टर मयाम अमा एकोई कैरियर मयाम अमना मागी तोमान तोमान लेबर से अहोंगदा पुसलकपा मयाम सिंगजे पुसलकपै नामादा मणिपुर सी सेन की कोमनी सेन तानबा नुंगाई सुब तनबा आता ngaire होजिक मतमजे अदुना एकोइना तालोरसी एकोइना सोमदा लुपा मोइना चांगा पियोने एकोई इसागे प्रूफ इंडिजिनस पीपल मयाम मुइङाइदा मपानदगी लुपा चामा फंगदी यारे यांखै फंगदी यारे चंगपदुना खुबसलकपदि खुदोंग चामलर पुसलकपुसु यावी सिने मरम ओरकांदा सुंबा मयामसिना मसिंगजु यामखलअकांदा कैदौरे अखोई हुजिक मूवमेंट अमा तबो मतमदा यारक्तबा लाए adagi aikoina sida even yengbiu ko aikoina non manipuri singi against ki wafam nate bazar da achoba mayangi oiba mayan ja sang hai mayan ja sing hai tare bazar da lariba singi mogi festival ama tholokpa matamda mo akhoi ki bazar pauna bazar thangal bazar je no need for permission and any other ono loina makse lambi ji block to thinga chatpa yadana mayam leiba thengar abane adagi tongan ba akhoi yellow fruit ne na claim to chalakanda akhoi ki leiba jaga da hojik law khongdan tawraka da akhoi khage matamdagi chakda no dani harak pa hore ine sigi mayam suma mayam je kachu kaide loina la aga loina leibi loi leiminasi but makhoi da akhoi ki british na mogi matamdu da eastern bengal printer regulation act tuna pirami ba 1870 piram ji kari no hai kanda akhoi gi adugumba indigenous proof mayam je york ki gada wat sa ki gada du kanbina ba adugal kari gum la ga su special state tuna pira kanda mai jaga duna authorization amak laiba visitor mayam do identify tor kanda leigada matam tawgada business ojum halan ki ba adubu magi laibum chabum loina recite to bi nga sagi article 19 clause di the piri adugumna throughout the territory of India but particularly adugumba jaga yellow proof indigenous people laiba jaga sing dudi makhoi gi adugumba indigenous ki oba saktam mayam ma culture tradition maya mangi dam khona da piramba pot awaiba poto inner line regulation act 1873 or eastern bengal regulation act hariba poto ngasi ILP na hariba koi 1 January 2020 da ILP si tawgibu oirungani na ai logjai ko sidagi khona chalaiba pot maya ngasi bu maintain to ngam drise ai koi lengak na su masigi pot sidi ai koi yam strictly ai koi gi puslaiba mayam adagi chang phareng tureng le halami ba maduba identify tormi ba kangu mayam singase ngasi tongan ba department section sinda anti corruption siena aduga any xy jana chapkhatlaga masi yadoi chumain tawena torga chapkhari je marakda khwaide maru oba pot amadi ngasi STDCM na demand toriba ST gi pot che sigi pot yam aruba yam lu pot amoi masigi pot se kariguma demand tawdadi aikoi constitution na piriba equality liberty adagi humanity justice ka haiba pot ikonaga laujari ba manaba saktung manaba khunai chap manaba miyeng constitution na yeng haiba pot se tawang tawang pot mayam ama leirani aduna sumba pot mayam je oza ranjit hangbiba dugumna masidi yamna chumba aduga praja miyamna su support to wibom thokpa political warfare marakta kanago makhargi singchepta chattabida lengak na su ngasagi khusem gi leader obidana magi naturally lewak sigi damta thawai ka thoke lewak ki damta sumba khar torong gi haiba leader khar je thola akanda sumba movement toroiba posings da do and don'ts khar di leiba tabani masana ko madu khambira kanda sumba sing pukhala kanda amtang lewak miyam gi khalaka nainabira kanda aduga sumba da yauriba organization miyam su phamina kanda karamba makhalda settle to bai for the end of justice
aduga akhoi future generation laiba sing jigen khanba se amtang tawbiragadi yamna mapung phaba movement sisu mai pakpa aduga akhoi tungi yellow furup sing su kanba pot ama oigani na ismaina amrong stamsing yam ngai ji mathang si akhoi oza kano dalak sage oza Bhogendrajit dalak sage general secretary STDCM oza akhoi gi lamdam sida akhoi hojik leiriba maitai na akhoi maitai na horiba sumba akhoi ST demand tawgi khongjang theuza khongjang ama tawu matam da hojik ti akhoi gi mobile da Facebook te WhatsApp ta kai ga di Facebook ta thagat ga adegi kano toroga hetu thagana raga mayam hetu ubu kudung charba matam ni aduga masigi matam sida kana gumba mioi kharana ade mai pining ba comment pikana ko matam asigumba comment pinar pa matam sida akhoi gi hojik changjaliba akhoi gi khongjang asidi oza hosiki oza kiran na thambi khiba dumaina akhoi kadai digi hawri haiba akhoi gi puwari gi saklol asidi mangba sungya yaroidaba posak amakak mangba sungya yaroidaba asigumba mangba yadana leihorgadaba asigumba saktam amaga iroina na leiriba mafam asida asigumba khongjang ama changchalakpa matamda isam samna akhoi mayamna sum haina gibada akhoi na sum thengna jobada subject to correction da akhoi gi Muslim now singi magi lining li chatlomda pusalak targa su moi gi di ngasai gi group ama mapalom da hek thangdokibada adum yam chawba ama leiri adigi Christian gi su yam chawba ama leiri maitai haibasidi akhoi gi kanglei park da loire ada sigumba matang sida akhoi gi demand si torkma matamda kana gumba kharana khudung chaba yamna lowning badagi ST na phangiba khudung chaba si hena lowning badagi moina muning badagi sigumba right si muning badagi ni haiba adi ama magi nataba pinarakhiba comment jing dugi marakta yaurakhiba point to hapet akoina ningjang jahobada subject to correction da ningjang jahobada sum panjar ku matamda masigumba wafam pal ku matamda oda zen secretary moina kari haibini kamaina sengtokpini mase ngasai gi yellow me the constitution na piraga leba magi ngasai safeguard da magi facilities habitat kudong sab habitat ko adu India gi waina ST की लिस्ट शेड्यूल ट्राइब सिंह से मैं अपने शेड्यूल ट्राइब है ना कंगना रिवर प्रूफ से नियरली कहीं मैं याद लाइन है 8% गुम्बा पॉपुलेशन को टोटल पॉपुलेशन के अदुगा पॉपुलेशन अराउंड 10 करोड़ गुम्बा वायरम भी है को अदु हाई रिवर मैं हमसे अदु ऑलरेडी एंजॉय तो और गले पीर गले बने कॉन्स्टिट्यूशन पी बनी लो न पी बपोन है अदु मैं ते some 12 lakh some 2011 द मैं ते से लाख ट्राइब में का फादे ने कोई फंक्शन बड़ा था तो मैं ले 2011 दा विजिट some kaya hengelam bay adu di leire ko adu gi mathak du mai te si yawbam thok pada ST list yaw da badu ekoi si yawbiu yawhalu ekoi si yellow me mo ina ekoi si yellow ekoi constitution atopa koi gi nungsinana leminari balamdam sigi nungsinana leminari ba furup sing sigi moidal phangiba khudong chab da koina mungi haibna te adu di mai gi leje ga do po ne sidi India की वाला पुन पीरी नहीं है साइज अब 8% और पॉपुलेशन का nearly 10 crore जी पीरी बपोन है आपको पॉपुलेशन तो बेस तो बपोन है बने था वो किधर मुंडाव नते इतने यार कांड दी इंडिया की वाला सॉरी मणिपुर की वाला शेड्यूल ट्राइब भी कनोसी परसेंटेज याम कदोई ने मुझे 31% गुम्बा लाइब्रेरी स्टेट की वाला को रिजर्वेशन से रिजर्वेशन की बात हाई तार दे अदो मैं ते यार दी हाँ ना यार न लाइब्रेरी कोई की 31% से मतलब मैं ते यार कांड Manipur की total population से मैं ते plus आने की ST list जाऊँ ले रहे बेचले ना उसी से पुल लगांड 70% ने हाई तार दी 70% रिजर्व लाख तो इन्हें स्टेट में ना तो आता ही ऐ कोई ना मैं 31 दो लोग रुपये मुन्गे तो रुपये क्वेश्चन कैसे रहते सिर्फ प्रोफेसर कोई कैसा ये जाकिरन तापी बताओ अतो नहीं सीधी कोई की something मसीह हाई बता दी फंसे तब conspiracy ama ragai bagi por ama phau lai against maitai gi ko yellow maitai sing gi moi si mutla su yes akoi maitai si di mayam na haina ba moi si amaga mon manadam ni adu khudong chab du lawraga toba male haibani da adu di kanada ba wani haibani da se khudang na haraga angang like probably class first division pass or 60% phangadi scholarship adu phangni se leijaba po ne adu likewise adu main tawdra ST list yaujab bisi India gi central government gi waina su Manipur government gi waina su population the base ro ya thoktan leijaba agi kano ne khudong chaw kangro lamane ai kangro namane adu dei da ama yauraga mai du munni ai budu di just propaganda ne budu kana da ba di khangje da mi da di la ne un bagum ba ko badu yam phatta ba poni to widam fai sidi ai ko ji yellow mini sab chana ai ko ji hingbugi red lei sidi mai tai gi
survival की क्वेश्चन में है लाइक से इना मसाई वारी से पंजर तो पॉपुलेशन की मसाई डेमोग्राफी की वारी दाइपिक पंजर था इंडिया रे पुन मतलब 1950 तो मैटे की पॉपुलेशन सी मणिपुर पुंबगी 59% ले रमे हौजिक 2011 दा 43% लाइ 59 दगी 43 अंदर खरे अदु दि हौजिक 2021 चै तरा गुदिंग की सेंसस तवी 2021 की सेंसस प्रोसेस हो ग्रे को असी हयेंग आउटडोर पकान डाटा सी 43 दगी मैटे सी 45 लाख दरा अखोई ना नहीं जब अखोई उजबदी 43 दगी डाउन लाखने तो अदु क्रमाई तौता है बदो कोई दी विदाउट एनी प्रोटेक्शन से बार अमते यावने लेने अदु ते क्रमाई तौता है अदुना तमाम फदन कोई इंडिया की कंटेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट की कंटेक्स्ट पीरिबो प्रोविजन सी मतुंग इन येलो फुर मोइना कोई सिदा यावदब सुया यादे सिदा यावदब अतोप हुजि फाउदे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल होइबा अतोप पाम्बई मीन्स उब फंगदे कनागुमना अतोप अल्टरनेटिव और लई अदु तवी लईगनी गा कैसु काइदे लईरदि पुथोकपिरो अफाबा म खनसेबा हुजि फाउगी वनदि कोइने यंगजब कांदा नो अदर अल्टरनेटिव हाइबदि कैनोगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द लईतेबा को अदुना येलो मी मोइना होजि वइरबा यनिंगाय लेत्रबा यावम थोकदा यावदबा अदु ऑप्शन बियु ऑप्शन नब तोबियु हाइबने मणिपुर गवर्नमेंट अदा अखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट थाजगिब मेमोरेंडम मतंग मतंग सबमिट तौगिबदुगी मतुंग इन क्वाइदगी अनगा कोइन आलितना हाइजदना मयाम से लोइन खंगबिरमनी 2013 द मे द लाखरबने कनोदगी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की को मणिपुर गवर्नमेंट 2013 द लाखरब 13 की मे की 29 द लाखरबने आबगी कोइन मतम दु सबमिट तौगिबा मेमोरेंडम दुगी रेस्पॉन्स ता आइदि मसी दिसनरिबा प्रैक्टिस कांगलोन दुगी मतुंग इन एज ऑन टुडे हारिबो माई कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट सिना रिकमेंड तौर कम संगे रिकमेंड आइबदी कोइन पुगसरिसे इतै से येलो मिनिस चुमे हारिबो एसटी लिस्ट यावगदौनी यावबम थोकदा यावदबनी सिगुम मागी क्राइटेरिया और सिगुम बैकग्राउंड दिगी मसाय कोइ वजकिरेना पनबिबा सेंसस रिपोर्ट यावनु लेबा मयाम सिना अदो ओइसु मैतै से येलो मी होइबा मणिपुर गी वन ऑफ द ओरिजिनल पीपल होइबा अदो रगदी मणिपुर गवर्नमेंट चुमे अदोरदी मसे चन्नब तौबियो इन सेंट्रल गवर्नमेंट हागदौने अतैदंग साइगी डॉक्यूमेंट अमनि चंगबदुगी वारिने 2000 दगी 2013 दगी लाखिबा सुंबर रेस्पॉन्स से सुम सेंटर दगी लाखिबा से हौजिक फावबसी कोइ 2022 यर बाबसी कोइगी मसिदा कोइगी अते अते गवर्नमेंट की ओइबा रेस्पॉन्स से करी प्रोसेस काइन लेते याम लाइबक थिरि से दुने मतम दु कांग्रेस न पालिंगे गिनी अदि चुमे इशूजे हौरकपदा आम द मैते सी यामना होय माई का फुरु कुदिंगी मागी प्राइड मागी लेजबा से मसान ताबने कोई चौथोकजरिने को मणिपुर से कोई इरमदम ने कोई मयाम ना खंगाइना तापीबा पुवारी लिसिंगनी हेनबगी लेरमि निंग तमना पालमिनी गाना चुम्मे कोई चौथोकजरिने बा अदु मदु हौग्रब पोने हौजिकति इंडिया की मनुंगदा इंडिया की यूनियन की मनुंगदा स्टेट मोइ लेरमने बा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्न तौरमने बा अदु दि कॉन्स्टिट्यूशन दुगी मतुंगिना कोई चत्तामने अदु दि अदु लाकवा कांदुदने बा ngasai gi adu di kari to butai adi sai segwad hariba koliba mayam di yeng ku matam da esting pot la ine ba ko yaw dab do adu yawon thoi yawi hoina tawre adu da haurak pasida ang sai jaba hana ko ina chandana la amni na 1950 dagi sum chandana la khramni na ko ji khalu de mai je nai na rudi ba ko ko mai je gi ko se yamna kari hata individualistic oi ba mai gi hingna ba hawa de so na ga dawni ko adu ka community gi oi na ko gi furup ki oi na de ko se khra karai bai to no hobam lei adu hobam lei bisina ko se dum tawar ga lakhi bisina chanba chadda ba si provision je kai no ba ko nai naram de matam du ge khangai sina ko recently khangnar ko wa ne ba ko su se changsil la kanda si ni chu minai janga ka ko su nai naraga thor bai wa ne ba ko adu na hawra ko 2012 की लास्ट पार्ट का तो देखिए मतलब तो देखो याउरी आनी जंग मरु मबांग करना हो रहा बदल सिम हो रहा पकान दी हाँ मतलब याम ओट ओट बा मैं तेरे से जो ट्राइबल से याउ को दंग निका है वैसे याम ओट ओट तानिंग दबा तो कुछ फिल्म द लेयर में बको खंड्रिकान दा अदु खंग दबा सिना मतलब तो गवर्नमेंट कोई ये ममांगी कांग्रेस ने लिटो बा गवर्नमेंट लेयरिंग इधर सो अदु गवर्नमेंट ने सो इशू जे क्या सीरियस होने लोग दबगी मोंग उरम में बा अदु वो कोई ये मतलब तो लेयर बाहर लमन सिंह अदगी कोई याउ जरे मतलब 2013 थकाई करे हेला को 14 अदा दे कोई जॉइन तो और कान सम मयाम द इशू जे सम नैनरगा दे स्टडी तो और कान आई बौजी के कोई वजकिरन ग पनबी की मयाम आर्टिकल 19 की वारी करी करा सम लेदर को थेनर कान द दी
manung da mayam yor yam technical oi ba pot sam sam ba ta akoi bo adu tawra da hojik po sidi regressive ne koi maning hal ladra ga ba adu pot na te ba sidi constitution gi oi ba india gi context da notice context yelo mi moina akoi mana ba horo kom tina ba saksu tina ba du gum ba koi gi notice kang bu sidi koi kari position lo da kari to da ga ba gi pot ne ba lai sa adu da masai gi congress of palangi matam sida moisu naina de adagi miam su ka taningam de tam taun la ko sida han ba 2013 da di ka serious in lorum de comment se adu bo matam du da panbir bang government se ko reminder pi masi action lo bi no ba to bi ko pi yo adai darkar ro na ko ne cm gi matam du gi chief minister gi honorable chief minister gi appointment ship tong se ta uda jagi appointment pi de tam taun na de ko tam na miam gi kai satna adagi awareness tawdna adagi sharing protect ka marak ta pham na sam kra hor pasina last 2015 15 ki December ki tang tara manga da ekoi ngasi ekoi phamjari ba kasampat junction gi imjau lai bi community hall se sidai da ngasi ga cha mana na ekoi na Shilcha demand committee gi active members in lead orga adu da ekoi na kanom pham me ba sit protest pham me adu da pham bal orga ekoi na pung ani makhai gumba tarak pa adai da ekoi je hauga permi jaudre so kano ji banner ji pair ga play kai pair ga koi gi volunteer ko nearly 100 ong se similisa gi banglo ta ne koi set le adu nupi lal ga da impal mayam police thork na ko na se di sang ba yar ro ne thing e ko le adu da koi similisa una de ya de na ha na koi di han memorandum se ano ba hana gi du na ta ba ano ba koi na thang chang na jori bo ji ki koi gi new reference to ga kano na koi gi waja kano na kiran na panbi gi ba koi gi census ki report ka se matam de koi theng na re ba an ba 12 ki last part da de theng na tri ba ko matam du da an me memorandum da du ga pan potti ano chanpam thoi koi long minister bi ga na am cham na hai bne ba ko ade matang theng na ko do adu ma mayam du koi gi census ki report le ram ba ga men gi matam du gi eastern bengal frontier koi gi imperial gazetteer ga no gazette leidna ko ade am clear hoina mai chei one of the principal tribe notice ga na yaw na leise ba po ne ba adu gi wari masa gi tum ST se tum leise ba po ne ba ade ko na nai ru da ba ying udom ne khang dom ne ko na dum namchan tham ba ne po che ade ST ju kai no ko nai na po te matam du gi hala man ching tu ade mai ta ra na 2015 ki December ki tang tara manga sida ko ne memorandum masu freshly prepare tawre hariba extract mayam se enclose tawre hojiki 13 da pirakhiba center da gi recommendation tharo ga hariba moi isi sam chambre recommendation da sim jo koi khangmina specific yamna akak na ba yamna recommendation change kai gnoi da masi tok do se any community ma je te esili se san biwa hai ba ya oi di constitution yabra yadabra yes adu yeng change adu ga community sigi magi yam distinctive oi ba moi gi koi mayam na criteria ga henari do asigi manu da yam distinctive magi culture magi identity language ga leijoba adu gumba ama oi bam sange ba adu mai dei se well fulfill tawe ne koi gi ujoba koi na khanjaba da di ko aduna adu gi photo koi na mujiki December 15 sida khara police ga inaro matung da last moi manung da sangre chimni sa da gi information lo re mi mari representing manga thajal oina change aduga last ta koi president ga matam du secretary oi ba anani na moi ani changa ga numitu da chief minister gi appointment phangaga wari sane aduga jiki document me am si yeng chief minister si maso am to bu pote ai di nga sai koi ga hana gi honorable chief minister sri bo bi se ko ma hai ka akoi sun nei naru dam thir kan khang bane ba mai ji census tribe yowi ga si di khang di ba ko adu ma si nga nga e si di kai thieng noi di kai thieng naru no ga to dra wari utai yo adu bu mano chief minister moi bani na man ai to rani hai ba commitment makti ma pi de adu magi kano magi body language man ngang ba lon du di mangon da ai khoi na taw ba daw le ba demand se masi achum bom ne si mangon da filter pagi poto adu na bu man na mi tu de khoi da permission pi ga changal laga adu mai na tawe ba ko yam noi je ja mathang gi round dong lak se mathang si oza kiran dong lak se ge oza kiran ai khoi gi ozana budi haibiri ko oza Bhogendrajit na budi thambiri ada masiga iroina na akhoi gi sisu sum social media da thengna ki ba wafam kharagi manung da amani akhoi gi general dal leiram badagi caste ondhaning si kari gino haiba question chil la ko matam sorry tribe general dal leiram badagi tribe to ondhaning si kari gino haiba wang si la ko matam da oza
पाहुची कमाइन वजांग मीयंग द कमाइन थंबिनी आई थमजगे मसी ओंदनंगे मरमजे कइगिनो हाय काने खोगे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे मसी टोटली वायलेट तवे हाय पोसे प्रजा मियाम होजिक त खंगपने मरमदे अखोय प्रजा अखोयसी कॉन्स्टिट्यूशन गी अतुम चाव बलम से पोट मियाम द लोइनमक नैनबा प्रजा अखोय खंगदे मी खंगदे लेते बस आर्टिकल खरदा अखोय आर्टिकल 14 and 32 बुद करी पी अखोय राइट तगी मियाम सिंग दो राइट मियाम दो पीरिने असिगी मरते अखोय करी करी याव हाइबसी थारिदु बुद कइनो से बोक्ता मतेक मियाम लोइन कावर कांद मसी खंग ngamdrine then adu dagadi adugi gasagi pure violation of article 21 and haijari manam ne kada article 21 kari p protection of life and personal liberty and p ne then adu that no person shall be deprived of his or her life personal or personal liberty except according to the procedure established by law and pyramid article 21 si violate tawi haiji cry de no hairako matam da yengbiyo ba yam chamna scheduled tribe kangu da amuk kari pyramid manipur da ngasagi british ki administration nuaina bani ana ani thona khaidoga administration torumba are eastern bengal printer regulation act 1873 ki port ai ngasai ilp hoji no ado language ta ko sigi port me am da kai no hai kan da yengbiyo ba ekoina article ahum ka nei nei ji article 371a 371b and 371c 371a is Canada Sydney Nagaland kamai Sydney Nagaland kari kari piri article 371a gi matung da haibase tongan ba makhoi da loina ngasagi moi da pire ba 371a ne kai no hai kan ngasai gi moi gi religion or social practice of Nagas arigi Naga customary law and procedure administration of civil and criminal justice involving this according Naga customary law ownership of and transfer of land pa ba arigi mu ngasai gi 371b da asam gi pigre 371c da karina pigi hai kanda with special provision in respect of the state of Manipur and pira kanda ngasai gi karinta yaud adu ta ko su makoi de enjoy ga sai hill rec committee gi autonomous district council to wan wana yena ba sai da ba me am music le report se yemo adc da and the board me am pass up if adu di within the government am like tongana secretary pu tongana administrative power pu tongana financial power pu loan pu adu di mla me am le wi adu ma ta kari kana ri game then adu dagadi asigi me amje hangalaga handaraga aikoina ngasai khoi leminar machine da khuna ji habi wafam nate ko ai nga sai do kitang positive oiba thinking am ka sang aikoi je yokhat mina ba natraga aikoi machine langnaba khuna ba jina aikoi je loina mak kaithaba pot am da lai adu da aikoi choice da aikoi human mind je kai no aina aikoi ne na ba mahana jaka daga la human mind je aikoi fundamental resource na koi praja khudum baki adu dagadi aikoi di so healthy democracy require a decent society highlighted and it required that our honorable generous tolerant and respectful we need to be trained and organized common sense have both in si yorok tabne aduna ngasai gi koina article kenogi kenoda 21 ji violate tawni haibasi mona sounding mi zu adum yorokani adubu masidi haibam thobrane khali aduna ngasai gi hill area committee gi order 1972 gi leiriba ngasai gi port mayam singdugi matang si koina kupna nei na basumi adu kana ngasai kodi only koina ngasai gi propaganda khatang ga election matamda lenga ko yawbi ri basing yaw ko do na aim tori ba kangun tawudun kana roy makoi gi sapchaba makoi gi sinda kari hai tare ning tam mena lawba or any koi praja miyam gi sapchaba phangan gani lawduna madu gi sapchaba madu kaino obi yaroi hujikti koi gi strong culture amagi yam weak oiba culture amagi ani gi marakta versus khanaba mungnarak pot amagi pot amada lae ai koi gi leisure me ba koi gi nat ki chatnabi chatna kanglon mayam ching leire me mayam da thupchal ga phedu namchal laga upu da thamba adu mayam da tingthoga amutang kari lege yengminasi haibagi potune adu de ai koi na hujik kari gi no hujik ST demand tori base ai opinion pijo hai tak di ai khoi gi land rights amadi political rights mapung phana hojik phangdena ai lawe sigi mayam land rights si isagi lejaba lamda isa si mitop kumna ngasi layeba ai khoi ozan ji khoi chingda hojik ta ya bro MLR LR haiba potu gi makhada madu gi potu intisana sabchana ani makchal handa ba british ki batang gi potu na ai khoi ne high british ta na ba wapam di nate adu masigi pot mayam jina ai khoi ji ngasi di mitop amagum madru ka ba ade adu ching dagi laga kumdara gadi belly the lemina bi only 7-8% of jaga da 92% of ji mangal laga lai adu mapan dagi influx of ma am de khopsal laga lai kan da ai coach dadi drug ki adu mafam epicenter oire na mayam hainare matamama golden triangle haram ba Laos Thailand me haram ba ka or kan da ngasi Manipur transit por ore golden triangle mahut chin gre asomda crystal triangle lai ba Pakistan Afghanistan adu mayam lai ba potugi mahut marak Manipur ji achoba por am oire hari ba are ngarang na de yo arm factory so sampur fagal in atoba managers mayam fagal in ko si mayam singsta akoina Furup jati amada hullakanda nakhoi na toidu nakhoi gi adu na haibagi wafum na tiaba ai khoi leminaba ka shukai de leibiu adubu
मागी लेबम थोप पोट मिगी जगह में संगा सैदांगा लेबो रगदी करम मोंग कमायना सैदांगा लेबम थुई करी से पाइबम थुई करी नो अखोगी मदुगी क्राइटेरिया सिंग मिगी चटनबी लमदम दुगी मागी लमदम नत्रगदी फुलफिल ओइना लेबियु अखोइना हुजिक मपाल लम अमदा चटप मतमदा फॉरेन कंट्री चट मतमदा पासपोर्ट पाय चट मतमदा आइगी लेगदबो मतमगी वीजा नत्रग एनी लेगदो जगह की पोट अमा हाना कक्त्रो अदुगा चटमना नंगा सागी ईस्टर्न बेंगल फिल्टर रेगुलेशन एक्ट तुगी मतुंगिना ए सागी पोटो लहनबियु हाइबनी अदुगी मतकता मु एसटी डिमांड तो पोसिदी तौहोंतबा तारगदी अखोई ngasi land right amadi political right phangdriba pot mayam se masigi pot se khoi yarroi haibani aduna british na makhoi gi first administrative policy in the north east da moina ngasai introduce tormiba bengal eastern frontier regulation act 1873 haiba pot se kari gi no hai kana ngasai only official travel documents issued by the concerned state government to allow inward travels to India of Indian citizen haibane to the protected area or for a limited period haibane ba akwana khona visa paraga passport paraga mapalam koi ba chatpa adugumna pibini adoi tagadi mi do aigi passport mangre arigi kaino togre haraga akhoi hanba yadadna adal laishingiba refugee ba dona laigibadna pot ama adu India di refugee gi protocol sign togde अदुदा अखोइ से चंगसल लेबा मयाम से करम मोंग कमाइन थम तंगने खंगत्रिबा एनी जात जात मकन मथेन मयाम के खोइन उरमदबा मयाम अमा ngasi अखोइ सेसिदा जाजा थोरइबा अरगी तोंगान तोंगान इरांग मयाम सागलइबा पोसिंग से सुगुंबा मसागी मजाती नत्रबनिना मजाती नत्तबसिंगदुदा आइदि येकना बोइन थेंगरजो आइगी जगा फंगरो लोरे फम चले हिब चले मवांग हाइबा अदुगुमना ngasi पोतुनी अदना अखोइ ngasi ह्यूमन माइंड जी अखोइ फंडामेंटल रिसोर्स नि अखोइ लोइनमक ट्रेन तौबा दका ओइ अदुगा ऑर्गेनाइज एंड कॉमन सेंस तो फंगना हारिबा पोसे सिगी से याव तब डिस्ट्रक्टिव मैनर रोम द लाकांदा ngasi पोत लोइ लाखिबनिना ngasi अखोइगी तसेंगना तिंग थोकना लेवाक मियामगी ओइबा मिहुचिंग मखोइ खुमफुनसु अखोइगी पॉलिटिकल डिसीजन अमा स्वाइस लौबा ngमक्तबसे करिगी नो हाइ कांदा ngasi iyan mayam ama अखोइ मरक्तसु only अखोइ मितै gi मरक्तो ओइगेरा मितै पांगल ओइगेरा एनी खोंजाय ओइगेरा एक्स वाट ओइगेरा तांखुल ओइगेरा एक्स माइजित मयाम मरक्सिदा यावरक्तना मखोइगी थौना पांगल फोंतोकपा ngमद्रबरा ngमदबदना मरम वरकांदा अखोइ अदुगुम मयाम gi चाइना सैथेंग मयाम सिगी खोलाव मयाम से ngasiदी मखोन ahang ba thik yam hauna thu idana ko admaina thola abra अखोइ अथन बात दि अदुम थिलजु मखोन यam थोकते तक तक लाव तु idana बदि कांग कांग गोंग गोंग लाव यam kanna लाव इसे करिगिनो हाइ कांदा अदुगुम मयाम दन ओइरबरा अदोइ तागदि अखोइ ngasi करिगी अदुगुमबा मपालमगी मीना अखोइगी दमक्ता लेवाक सिगी लेंगाक बद रूल ऑफ लॉ चनब लेवाक नि अखोइदी लॉ न पुल्लगा लॉ सिगी मथक कनामत लेबा यादि हारिबा कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा पोट मयामगी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अदुगा फंडामेंटल राइट्स मयाम दुगी खुदोंग चाबा लौरगा आर्टिकल मयाम दुगी लौरकांदा अखोइ ngasi mamang da hagiba अखोइना हंगलगांदा प्रूफ अमबु चाइबा खोटबगी वाफमनि नतेको अमर बंगला को अमन तौगिबा आईएलपी की मतंग तौर अखोइ रिसाइट तौबा याई आर्टिकल 19 क्लोज अन डी की मतुंगिना काइन तौर इबा पोट मयाम चैलेंज तौरिसे याइबा लोइ चुमे अदुबु अखोइ करिगिनो अदु तौर इजाइ कांदा ngasi ki अखोइ पीरिबा आर्टिकल 371A 371B 371 सी खेनबा मयाम दु लाबनि सुंग मयाम जे हेन जुमनक ओबा लैरे अदु अखोइ लमदम सुम मुलगा ngasi मुत्तोरे ngak यौरे हना पुथरे हाइबा पोतो ओइदना मतमता ngasi की प्योर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 जी ओइरे हना उरकबु होबदो मेकअप थोलकबदो अदुना मेकअप थोकबजदा मंगफाउनना अखोइ प्रजा मियाम फंगदबा प्रजा मियाम की पोट ओबा मयाम जिंगजे लेंगाक तिरबा मयाम सिंगनसु योखत पिरो अदुगा प्रजा मियाम की अनिंगबा अपामबा अहोबा मयाम मेखतकनी हाइबा लेंगाक सासन यावबिरबा कांगु सिंगसे अमुक्तंग मखोइ चाबा पॉलिटिकल डिसीजन अम लौबिर कांदा ngasi डेमोग्राफिक इम्बैलेंस थोइबा अदुगा इथना काबि रिपोर्ट थाबियो हाइबा पोसे तौर कांदा अखोइ स्टेटस प्रोफाइल से लेबम थोपा इसागे लैंड राइट अमदि पॉलिटिकल राइट सिंग दो फंगनबा पोतु फंगबदमक्ता मसिगी पोसे डिमांड मरो ओइबने नकलौइ अदुबु नाकलमरमदा तोंगानबा मयाम अमा ओपोज तौजि माइ तोंगानबा मागी फिरेप सिंग लेरंगनि अदुगा हुजिति सोशल मीडिया दा नुंगाइतबा पोट अमा अखोइ मसि करंबा कम्युनिटी नो खंगदे अखोइगी सिंगी सिनलाव अमना अखोइना यामना हंदना लेरंबदो ngasi di अखोइना वांगना लेनिंग अब मतमदा मैतै कम्युनिटी ना हंदरगा लेनिंगबगी मखोइ शेड्यूल ट्राइब तालिनी काना हाइबा बारि लो पोट अमा हुजिक लेबनिको कथकबसिंग दगेंगदे मतम खरै मांगदा अखोइना नोकनिंगेबा अदुगुंबा हाबा हाइतारे तंखाइ खनबा हाफ कुक ब्रेन हाइतारे मयाम अमसु अखोइ मैतै गे तनतना सिंगमी मरक्तसु यावबनिना सिंगी सीएसओ मयाम तमगी सीएसओ मयामना अखोइ मानब खुनाइ अपुनब खुनाइ अमगी अपुनब खोलाव म लावमिनना होनक मतमदा अदुम ज्ञान मेन तादब मयाम अमना इवन ममांगदा अखोइगी ब्रह्मादा बेस ऑफ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन अमगी लीडर अमना तसेंगना चीफ मिनिस्टर हाटकनेना मागी टीम मयाम थ्रेट तोरकबा अरगी माबु ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नि काना तोरंबा पोट अमा लेबा दिल्ली दगी फारा पुथोकिबा ममिंग पंजररोय मयाम अमा थोलकबा अरगे अखोइगी गमसा अखोइगी लेंयान फी हाइतारे मसि सिननि हाटकनि हाय मिगे जेट को तागदे लेबा सी कैटेगरी दा लेबा सीएम दु कमाय हातु नोमी ओजारन जिका आइगा लागा हाटपा ngमगद्रा बोजि अदु पोत थ्रेट तबइदो दैट मींस
unnecessary mind headache oina ba pot khana ba howa ale khoi mohum na chaina thinba paithor ga chik toini ko ar mana chi adum sijagi do bana mahu duna sigado kangu singna su adum threat mayam am tawre adu madugi mayam do akhoi madak sid leibiba indigenous proof yellow proof hariba kangu singji marakta nang sima toru chone injalamba point to mi yarom moyam that means madu tawriba mayam do di akhoi lamdam jegi puwari ga sagon rel mayam khenaba mayam tribal gi magi definition da tongan tongan ba definition mayam ma malem go na khangai mayam ma pi ko pi ba mayam sing du paludra ga su akhoi gi uniqueness akhoi gi culture akhoi gi tradition adu ga chanar pa mayam sing du bu thugai raga atop modification ama puthu ka na makhoi gi jaga ma sema kanda history gi create tawna ba creation of history tongan ba history ma sengolakpa adu ga makhoi gi ju insert taw chalakanda yagadra ina changyeng torpagi posi masing yam chalakpa masing yam chalakpa posi posing si su thinghoba adu ga akhoi gi sab chaba phirep am lere kanda lamdam masi gi akhoi gi puwari mangba yaroi haina akhoi gi tasengna ipa ipu na chananamba akhoi gi nat chanabi culture mayam ikbu fruit mayam akhoi gi lekteng ga yamna phajaba akhoi gi mini india ne haine ba adu ga switzerland of the north is kind of haine tong matam amagi pandit jawara ne no xyz ko phajaba mayam le pot mayam si ju ngak tabi ade adu ga asia gi manungda biggest lake oiba akhoi gi loktak leidi sangai le tongan tongan mayam leigre ko sigi phajaba mayam sing se malem da phajana takado pota ona tanaba mayam ama ngase social media da ga lawngarakpa that means aduna su leigak na su ngasai gi sing urak panina madu thingna ba pot amadi honare honare putu chummi adubu ngasi lengak ta yawbi ba kangu or any lengak ta yawna ba thodang lo no khone kangu na ina haijaning badi tasingna praja miyamna civil society organization amana or individual amana magi thamoi ge ba aruna thuk laitana mai ngasai gi right to freedom of speech and expression article 19 clause 1 clause a da phongdok na honare pot sing je kumna tasal lakanda nainara kanda mina aidai ba langai ba khuding mak to kamaina ai subside troga settle troga amicable oiba solution ma puthok da gena khanbi bana chummi masidi lengak ta lorak pada pen da nuai ta badi mama macha mapa macha hanaba khanaba yauri ba ko adubu lengak ta makhoi na tawgadam ne laujari po sing dudi tasengna afaba nga ta puhaning pa lengak na satrak ba afaba mayam yauri bo sing sida ekoi gi afaba sing si ju mention biu siga marol sine hele habigi wana tana mayam ama sel mayam ama upu pai le raga su ai gi kai gumba pot ama sin bagi kanada ba siba misak asiba mo oraga di asiba da ngai gi lan thumpur ga chat pa yaroi aruga ai gi future sem yaroi paisa sin na bang khangoi mayam ama hona ga aduna akhoi matam leiringai da khachitang sor holingai da sorji met kidringai da tongan mi mang da tariba huji uraiba mayam singse paisa sangni phini ba leitaba leibak adagi ning kha tam na leram ba leibak mani ma kha tam na chajaram ba thaksi khasinan leram ba masagi culture tradition malem ta e hariba potse hoji sports ta e habisna su yaroi chi kakna aduna sigi phajaba mayam jigi leiteng ba thaksi khaji ngasi kayak taba aduga santi ba leibak amu ohen ge harigadi akhoi manung da leiminari ba furup indigenous yellow furup mayam se yamna apik po wakal sing do thadok na kanda nungsinana karamna kamaina st bu bukhat su st de gen phaba le raga su st de he na matik sab le pukhala khana min kanda sab chaba amicable solution porna hona dragadi aikoi masen langna le ragadi saphu kai raga kwak na harawi haibo dumna watu no wanga kwak phande adum aikoi se mapanagi thomjalaiba mayam ne phamjalakanda yamna ngasagi 1950 gi mamangda leramba pot ka hojik laiba pot gi khenar iba taraiba ekoi gi masing mayam se sumana sum tathar-kanda ekoi se tripura da tripuri mutpa dugumna ngasi manipur na north eastern state ani suna tripura gi matung da chelakpa adugumba lamdam state amu orakanda ekoi se kokto loina khut hapa kana matam da kannaba matam kana huran matung mairingba haibe pot tara kana kamta upai leitana leigedo pot oido shurupudi leingak ti yor basing nasu yada ai kanogi ese support tawuni aduga masida piban tra pi da position lawga zo madugi chap chaba reasonable magi potching do putho kana praja miam da yadri maram na sini yagdo maram na sini tawgodam na sini haibe do praja ekhoda ju khangalaga common people miam da loin mak website tar kanda khanji haibe gi wafam din natte adubu masida yaba yada ba vote miam da democracy chatlena voter ayamba phangudna vote kai haibe do swai da yaroi ekoi kano sida hoji vote thadana ragadi maitai gi percentage yam nemanina tu gi buju yai vote ki wafam natte even vote tanga si democracy chapaleba hoji vote kai be kangu singja kendra ma dem mi lising kun tha lebada mi lising mapan phango mina dum mapan yodobna vote kari adri kun tha mapan je majority nati democracy ya hoba mayon mayam ma magi multi structural oiba ngasai gi constitution gi face mayam ju leibudo nainaragadi negative ngata nenadi masinu pasi negative ne haibu ju yai positive ne negative positive ne negative ju yai adubu madugi mayam oina kau thokanda ai isagi ima masak thibido adri ima kaurudana migi mama phajabida ima kaurukanda haye mama ji phangwe ai thamjagi hoi mathang si oja bogen ji lak jage oja bogen okoi gi hauzik changjali ba khongjang che ihau si okoi gi
มียามสุ่มอุบมาตั้มดามาสิปอท่าจังเห็นลับรามาสิอีโฮเซ่มาสิเก็บเลยก็ตัวบางทีโมมาคักอุบกี้สุเลยบ้ามาสิปังกลทงน่าหันลับจะละก็ให้นะบ้าสุเลยบ้ามาสิกีดีมานสิวจะโอ้ยก็ต้องบังมันบัดดีมันโอ้ยก็เนี่ยขันบีบร้านนั่นตระกันนะ agitation สิมาสิมาขาดจะทาร์ก็เลยบางทีว่าพอมันเลยก็ตระกันไม่เนี่ยรู้เชลักไปสิดีมานดีโอ้ยก็เนี่ยนะเขาเลยโอ้ยผมช่วยอดูเนี่ยก็ใช่กี่คุยว่าจะคิดว่าตักพิการเมนสินะจุ่มบัดพอบัดได้ยังก็มากี่ลบผมทบดิฉันดูมันลบบีผมสั่งไงอดูนะเอาจิกิการเมนสินะคุยกี่คุย honorable chief minister นะสู้มากี่กันว่าได้ press meet กุมบ้า or มากี่ assembly session ดาวดาวมันสิจุ่มมีไอ้สาบุชีอันนี้ให้บอกให้กรมเนี่ยอดูทับกตาดีอีวันทบปะกี้วันทบนับหัวนับปะกี้มันมีเสกไว้นะอุปพังเจดบ่อดูมียามไรบางทีริเสอันนี้ตั้งให้พัฒนาอะไรบางน้องทีริเสก็ใช่กี่มียามเลยดียามน้องทุนเอาไว้เห็นหนึ่งมาดูนะให้ปะกี้วันเนี่ยมียามเลยไอ้สมุกพัฒนาตัวประมาณนี้ก็ให้ริเสเชื่อมันบางทีดูบางทีนั่นที่มียามครั้งวิดีโอมันญี่ปุ่นสิดีอิสุนะปักกันว่าบิ๊กทันบัลลัมเนี่ยเดี๋ยวใครมุทำได้คุยกี่สิอามาลุยตริงๆอามาลุยตริงๆมาดันนั่นนะคิดว่าคุยกี่สิดีใครมุทำได้อันสิ่งนั้นกันว่าลิตรก็ดูมาเนี่ยยามเดโมรติก็เนี่ยเสร็จปุ๊บคนนี้กันอากุมันเนี่ยอัตโตไปชุ่มตัวนี้ต้องมั่วจุดมันให้ร่างนี่อยู่ร่างนี้กันอัตโตมันเนี่ยบอกไฮวีรีบกันวันนี้บอกอัตโตกินไลฟ์บุกที่ว่ามัน2020เด็กมันยามนั้นเลยวอลกี้วันนั้นมาเลงกี้วันนั้นโควิดได้ว่ามีซีรีส์เนี่ยมันบุกที่มีลิซิงอันนี้เห็นนะซีครับเนี่ยมันท่าจะต้องบอกพ่อมีแม่มีซีครับเนี่ยอัตโตสุดเซ็กชันเดียบปกติอัตโตกุมบาดกี้มาตั้งกี่วันบัตโตไปชุ่มไม่ยามสุไลอัตโตนักตั้งสุยเย็นเดียดว่าอัตโตไม่ต้องวันนี้อัตโตก็คุยmamang da election maya da gara taksan na changchal mi adu ko ne sit corner meeting ga intor mi matam ko adu za lo selak pasi da khogi laingak ta kari paujel bibini kari hai laingak te ko na pigeon bu paujel se kaisuna te mase to kum thok pani to bio me te se hingdawe ya de ko yellow mini mase da chandawe ya de adu ko sai ko zakira na takbi badu mai na any moi gamya na si area sida singnabul lai har ga di adu puthok bio khana se ba ya अरे सुन नमजन दे थंबी गनो करी मरम छुए है दने यारिसना सिदनी यादरिसना सिदनी करी गिनो अदुगा यादी है दने मरम चाद कना सेक्शन खरना ये ले है दना मरम चाद जस्टिफाई वे लॉजिकल वे दो अदु दे सुन थंब दु दे अदु दे सिटी सही कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट ऑफ ने को येलो मी मणिपुर के या येलो मी लोई चल ले ग मचे खते चल दो मचे चल बे रो इसु या ब्रने दु काय दे याव पो नो ने दु अदु करी गिनो एंटी अदु दे एंटी हेड मचे एंटी मचे वे बे पो ने अदु दे यारो एबा मोय चालू को कोना मुल्लुबगे दगी मोयगी लेब मुल्बा अदु की वरी दुदी प्रोपेगेंडा नि कैम तल लेते हिंग मिन जे आइब नेबा मुजी येलो मोयनी येलो मोय पुना हिंग मिन सी येलो मिसिंग मनुंग दा मैते सी चलौद्रे चनबम थोकदा चलौदा बनी को असुग चनबम थोकदा बदा कोने चलो तान बने को हाना 1950 दे चनबम थोक ने चलौदा बने कई नो मतम दुदा अखोई के आलमन सिंह मुन खंगदब अखोई के कहतारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मयाम से नैने दबा खंगदबना ओरम बसे मतम दुगी लेरिबा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दुन सु ओरम बे मदुदे अखोइना थोकरा बोवारी ने को चलौदबनी चनमन थोकनी हुजिक सु चनबाय चनगदबनी अदु चनबियो हाइबने अदैदा ए अदु देसी ने कोनी चनबाय यारो लॉजिकल ओइदबा अदुगा हेक्ता करे हने खोंग पायर सिंग दबई पदु ते अदु दिसन न बेरो अदु मतम से कितंग टेंशन ले जाकरन लो सेलक पिस करी पाउजेल पि मियाम द मदि लेंगाक त करी हाबिनी आई पी जगे अदु नंबर 1 दे कोई गुड गवर्नेंस इज काइनो का याम शॉर्ट ता इज एन एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग और ओवरसीइंग कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ समथिंग हाइबने अदुना गवर्नमेंट साइलेंट लेबिसे लेबिगनु ए व्हाट इज बेटर देन योर साइलेंस हाइबसे आई गवर्नमेंट अपील तौजनिंगी अदुना मसिगी कैनो से कोना हाइतारे पैरेलल लाइन नेवर मिट्स इच अदर हैब दो अदुना एसटी डिमांड अदुम तौयिना कांगुम ना अदुम तौबा गवर्नमेंट तादना साइलेंट तुमिना लेथोखिबा अदुदि पैरेलल लाइन या फजबा लाइन अदुम सुचम समनदना चांग मानन चमिनबा लाइन दो अरमाइन तारा तोहन बिगनु अदुना गवर्नमेंट दा हाइदो व्हाट मे लाई बट एक्शन विल स्टिल द ट्रूथ हाइबदो मदुगी पोतो यामना थुना प्रजा म्याम खंगबा पोने अदु तागरि मदुगी पोता ngसागी ये खनबि वदु ngसागी तुमिना लेथोकदो अदु सरपुदि ए व्हाट इज बेटर देन योर साइलेंस हाइबदो ngasiगी लेंगाक्ता आई एम त मसि लास्ट ओइन आई थमजरकी अदु ले लोइसलकदाइना हानि इसे अदु चुम्मे जुबंगा तोगम जुथोकबा पोटसे तौद्री सिदी अखोई से पॉलिटिकल कर डेमोक्रेटिकल या पीसफुल होने चंगसेली हाइबगिरा हाइबगी अदुई पोरम लाएबा जे आंगाम सिंग ना सिंग ए बन कोरसे स्ट्रक तौरसे याम हाइब लेबा को अंचिंग सिने स्टेप बाय स्टेप तगुदमनि गमेना हाना फजना हाइगदमनि हाइबगी पोनेबा अद लास्ट दी नोय ब्लॉकेट तो हाईवे ब्लॉकेट तो दगी मई थाव थुगायो अदु नत्रदि तारो है बि पोर ला अदुदि फजदे हाइबना अदुदि कोई तौनिंग देब को अदुबो यादरगदि तौबगी फियम लाकने अखोय बु कंपेल तौबिगनु
ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯥꯏꯁꯀꯣꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡ ꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ STDCM aduga oza Kiran Yendrenbam social activist guest animakpu ISCOM discussion time ki mai kai di aroi boina thagat chabai kai khumno phongtok sabgo lena ngasi gidam tadi ISCOM discussion time yiming tabi khwai khibik punong Ranjitkumar Laikhuram aroi boina thagat chabai kai khumno phongtok sabgo lena kai ne yathang jeri pina birasi khurum jari